ka chan vo hi ro pui ka tia kan khom khroi tu na men an fak na te pe ka chu asa thlagin ka ria in poni se pathian khoi na ka chana hian ka lo me ma tin thlenin ten duat takin min thlenga rong bol tu te an thlen thin da nang hian min thleng ni ka ria lalpa rong bol tu mo min mu anga ka ngai tu hian ka thin lung hi a lo ma ni diktak chuang IG at account kanaya Facebook at po kanaya ma se pulpita kathalak fu deu emotehi ka post ngam ngai lo kangam tlat lovani chu speaker min ti te hian ka lo zak thina chu tiang chu kani mania adikin ka hello ka tia khozola kathalak thawak po ni lo kha ki maraw rawa thawak lo lan thatwak lo na kha ti tiang kan post avoi khat na tan pulpita ka ding lai kha chu ka voi khat ti na ni karel wian thil da om vak lawa kain ye em mai gain du khop lo em maya kan build to pastor ina mau som ma toy te an soi ma kara thu cha an hlom khom te kha o pot fan de wal han soi jok lo set it te kan ngai tu na oma in poni se lal pa zara ka chan han kaloma